gwegwera bya nawu bya ntsengo wo fika eka kofa government yi nga ku swi ni ka problem mi fone hi phone sweswo swo a mi lo xava airtime no xava mi yi kuma ku mali yo xava airtime mali no zamazama se hikokwalaho ka yini mi nga zamangi ku mi ta kota ku mi yisa exikolweni xa vana van'wana mara ta kota ku tiva ku kosa government a hi sunguleni hi twanana kwalano i ncini xi endlaku mi nga zamangi ku mi kota ku ya hakela xikolweni xa n'wana xa vana van'wana hikuva mi swi lava ni a mi swi lava a swa endla a ni mi kumi mali yo xava airtime swa endla mi kume na mali yo xava foni swa se ma swi va ku foni yaleyo na airtime yaleyo loko a mi lo teka mali ya kona mi nga xavangi foni mi nga xavangi airtime a mi ta mi endla donation exikolweni xa n'wana xa vana van'wana okay no ta kota ku yimani mi byela swin'wana but ne loko ku ri na ku muhaxi a nga voyameli tlhelo ni loko swi ta ka dyondzo yimani vheni mi byela ka ha ri namuntlha ku na voyamela tlhelo me lexi a mi fanele mi ndle xon'we a mi fanele mi ye exikolweni xa n'wina a mi foneli ka munghana lonene mi ya xikolweni xa vana va n'wina mi fika mi ku mina ni nga te tani a ni na mali ni hi mhaka ya ku a ni tirhi a ni nge swi koti ku humesa donation hi laha mi fanele mi ye kona hayi ka munghana lonene mi dlinerini ku ya xikolweni xa vana va n'wina ni dlineri ku ya lembe ri nga hela lembe leri hinkwaro a mi se tshama mi ye sweswiwani a ni ri busy lembe leriwani hinkwaro lava SGB loko va vitana nhlengeletano a mi yi ti zamini se hina ka munghana lonene hi khutaza vanhu ku va va na vutihlamuleri boti loko mi ri na vutihlamuleri yimelani timhaka ta vana va n'wina loko mi yimela timhaka ta vana va n'wina swi vula ku n'wehe mi ta ya kwini mi ta ya xikolweni a mi nga yi ka munghana lonene mi ya fona mi ku na ti-donation inkomu boti a khensa hi na hi aka rixaka la a hi fa hi rixaka a hi amukeleni lava inhlekani Inhlekani buthati mfukile. papa mina hi pfukeli n'wina minjhani Hayi mfukile buthati ni lava vulavula hi leyi nga ku humeleleni a doroba ra Giyani man. Leyi Inchuwa doroba ra Giyani ri endliwa ingaku hi le ka Nkovani kumbe ri endliwa ingaku endhawu hi le konka la ku niwa ku byala ingaku hi le konka man mhaka leyi nga ku humeleli na hi kahle buthati na timing ya yona ya ku va yi karhi yi humelela yi va hi ndlela yin'wana because a ni minkarhi ya ti-exam for vana sweswiwani and loko yi ma hi languta mhaka ya vona vana lavawani mara hi vona vana lava va ka kwalamo good a ni vulavula hi yin'wana sweswiwani ku ri loko swi ta ka mhaka ya education misakete ku voyamela tlhelo a hi voyameleni tlhelo leri ngo mina n'weswixi hi kombisa mhaka ku ri lexi nga ku humeleleni leni van'wani vana lava va ha ri vatsongo because loko n'wana a ri na 16 a ri na 15 hi hina hi fanela ku interesta trust ya ku ri vana va rhandza xikolo vana va tiva ku va na vutihlamuleri mara loko ku va na tipulatifomo ta ku phunta ku fana na yona ya liyani n'wana yi tona ku loko a pfulekanyana switsongo kumbe n'wana wa munghani a n'wi vitana ku ri a hi fambeni ya hungasa la niwani u nga se ya tlela hi 11 wa tsala mundzuku u nga se ya tlela hi 11 maybe 2 or 3 days va ni ri ku tsaleni mhaka leyi nga ku humeleli nga ku i so irresponsible a ni tivi ku ri futhi kumbe xivutiso ku ta va ku hi le bareni hi le tavern i tavern kwalaya ku va ku tarise leswiya kumbe layisense ya vo yi ri yini layisense nge pfuki yi vule ku ri vanhu va xava vanhu laha handle hi ndlela because a ndhawu ya ku tshama loko va ku ri na layisense ta fika maybe yi pfumela ku ri ku ta va na ti-patrons to ringana maybe 10 kumbe 15 ku ya hi license ene nakona ku ri temporary license lexi a ni tshembi ku ta ku ri license ya ku ri ku nga fika ku va na hansa liyani se mara kwala ka ku se ku be ku ndliwa na sayikele ku ciniwa ku va na ma kota ku cina ku tlula mpimo ku va ri n'wana ya xikolo mara ku yi hansa yin'wana yo chavisa ngopfu ndhawu liya mativa sweswi ma ha ri ku ka yona ni khome muhumelerisi wun'wana wa strong ngopfu mi ta twa hi nge heti nongonoko lowu hi nga kumangi maphorisa va Giyani va hi byela ku hikokwalaho ka yini va nga ndli nchumu hi swona loko ku ri na xiyimo xa muxaka lowuwani se va lava mungomi ta va na vona va ta vulavula a ni tivi maybe ku va ku ri fake news ku na leswi ni nga fika ni hlaya ku ri kwa Facebook va karhi va vulavula ku mhaka leyi nga ku humeleleni laniwani a yi hi tsakisi na yinani loko ku ri mpela hi vona va nga fika va tsala la region a va swi tivi ku ri no mani va hi disappointing because a ni mi fanele movhe mi deploya maphorisa va xisa vanhu lavayani yi ri loko
no ta landzelerisa boti wa mina ni khensile tlhelo rero futhi loko swi khumba dyondzo hayi loko swi khumba dyondzo swo boha ni vo yamela tlhelo mina ni lava kwala ka dyondzo hi nge tshiki rixaka na vana va hina va onhaka hi swi langutini ivi hi ku i timfanelo kumbe yini ya ka nhlokomhaka ta mahungu loko se ni vuya hi ta twa ku mi dzika mo ku yini hi ndlela yaleyo loko ku ri khotso va lava ku hlamula hi ta va nyika nkarhi wa ku va va hlamula ni ta twa hi muhumelerisi leti hi nga ti xaxameta hi nga dzika hi toho kambe loko ku na loyi a fanaka a hlamula muhumelerisi ha sindziseka ku va hi n'wi landza a ta hlamula loko ma ha ri kwala ku hlamula muhumelerisi ni rhumeriwa hungu rin'wana ro ka ri nga tsakisi lana ro ri ri exilemukiso lexiwani ka vaaki ve le Limpopo ve ri ku na vatirhi va rihanyo ve nge le ku fambeni swinene a Limpopo loko wo tshoveka voko swi nga endleka ri vheta ri tshovekisa sweswo ri nga lunghisiwi ku na nkayivelo swinene wa vatirhi eka ndzawulo ya rihanyo loyi a nga swi rhumela la i swi rhumerisa leswi ambale na a ri vekele na xilexiya xa stethoscope santivi ku tatana Ncindani mi nga hi lavela va ndzawulo ya rihanyo na voho hi twa ku hi nga kota ku va hi vulavula na vona ke kambe hi sungule ni twa nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi teka mahlweni ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ni hleka mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani khomixini ya madlanga yi twa hi marungula lawa ya nga rhumeriwa hi WhatsApp ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi le ku lavisiseni eka rifu ra mudyondzi nhlangano wu vula leswaku milawu ya ku lwisa madzolonga ya rimbewu yo va kona ntsena emaphepheni mahungu xitalo le ka awara yan'we #XMA20 Best Xitsonga Male Artist of the Year. hi lava va yimela ku langwa A. Soli Makamu B. Bliss Boy C. J John the Big Baby D. Mr. Pose E. Timbani F. DJ Mumba G. Clive S H. Isla Watiko I. Metro Beats RSA J. Shama Combo Ku vota rhumela rito mail na letera nqambi lowu hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Ku vota swa pfala hi vusibyi bya ti 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20. masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ente iso mingisera umngana Lonene FM akomanela ya Ncindani leswaku leswiya ni nga vulavula hi ku ta dzika ku nga ri khale hi ta dzika kambe lona vulavula hi timhaka ta ku ve ku na ku kayivela ka vatirhi va ndzawulo ya rihanyo ni kuma xivilelo laha na xoho xi komba timhaka ta xibedhlele xa Khensani ve ri swi tikomba ku ri na nkayivelo wukulu wa vatirhi hi ku van'wani ve ri va nghene laha xibedhlele hi 7:30 nimixo va ya admitiwa ku se va admitiwile exibedhlele hi awara ya 3 loko ri xela siku leri landzelaka a ni swi tivi ku nga ku endleka yini hi ku na swi tiva ku laha xibedhlele ku na CEO un'wana a ha kotaku a tirhaka hi ku hiteka swinene ni vula leswi hi mhaka ku na swi tiva ni tshame ni hlangana na yena a tirha hi ku tiyimisela se a ni swi tivi ku loko ri ku xiyimo xi tani ku nga va ku endleka swi tele leswi no vona ku na rikhotso la layinini la a ni ta mi hlayela kunene papila leri i vulavula na hi timhaka ta ku i hlangana na vatirhi vo khola kwala xibedhlele se a ni swi tivi ku hi nga va kuma xikwambani tatana Ncindani loko hi heta ku dzika hi kota ku bula na vona na a ni tivi ku swi nga koteka ke ni ta twa hi n'wina kambe sweswi a hi amukeleni mbulavuleri wa maphorisa a Mopani tatana Ridgewell Records tsenzeleki Records nhlekani Nhlekani bothata nhlekani le ka vaintseri wa Afrika wa vulavula.
a hi sunguleni hi leswi miyingiseri a nga hetisela hi swona a nga mi tshaha a ku n'wehe I vone ku tsariwe swin'wana ka Facebook se a ku fanele ku deployiwe vanhu a mi deployiwangi vanhu a hi sunguleni hi n'wina hi mpela mi nga tsala kumbe I mahungu ya vuxisi mo yi kombisa Buthphet a ni vangi na nkateko wo vona leswi va nga swi tsala mara namuntlha hi ve na nhlengeletano na van'wani va lava kumekaka va ri kwala dorobeni lava hi ehleketelelaku va nga va ve na xiave se ku na phephahungu ro karhi leri tivekaka ri nga koho kwala Giyani hi vona hi nga rhumela vona kambe ni ve na nkateko wa ku tlhela ni langusa leswi va nga swi tsala a swi yelani na leswi muyingiseri a nga vulavula swona ku nga va ku lo tirhisiwa xifaniso ku va ku tsariwa hungu ro ka ri nga ri rona leri ra ntiyiso hi leri hi nga ta ri vula sweswi hi kota ku hlamusela vayingiseri xikan'we na vaakatiko va Giyani va kota ku twisisa xiyimo lexiya xa mugivela na ku ya tirhisa ku yini ku ya mahlweni hi byeleni leswi n'we mi nga xiswona hi ku endla ka veri ri tsariwe ku ya mi nga se veri ri tsariwe ku nkawa wu ta nkawa wu ta hupha rhavi ve ku tsale n'wini ya no loko va vula sweswo I Xitsonga Buthphet a ni hi leswiya swo loko munhu a la ta endla swilo leswi swi nga fanelangiki swi nga fambi hi ndlela leyi yena a swi lavisaka xiswona ni ho nyika xikombiso hi sweswo swi vula ku swi nga va swi ri ka page ra mina ku nga ri ra xiphorisa se swi vula ku lava nga vona sweswo ra mina ra personal a hi swa xiphorisa kambe swa xiphorisa swi ri yini hi lexi xiyimo vanhu ve le ku ri leyi inkomo Buthphet no yi kombisa ku District Commissioner Mopani Major General Willie Mashap xikan'we na Brigadier Sarakwana va kume hungu leri mina na n'wina ri endlaku ku namuntlha hi vulavula sweswi ku ri ndlela ya xihlamariso kambe hi nga tiyisisa ku I ntiyiso swi humelerile kwala dorobeni ra hina ra Giyani hi mugivela leswi swi nga humelela Buthphet hi ntolovelo a dorobeni hi mugivela ku va ku ri na vanhu vo tala swinene I ntiyiso hi na wona maphorisa lama kumekaka ya ri karhi ya patrola a dorobeni laha mhaka ya ku va ku kumeka ku khomeriwa vanhu lava tekaka xihoko ka ndhawu ya mani na mani kumbe xana switsotsi hi ndlela ya liya va khomiwaka se hi siku rero Buthphet loko se hi swi vona ka mukandziyiso ya tivhidiyo leyi nga hangalaka hi fike hi swi vona ku siku leriya xiyimo lexiya a xi ri laya a xi nga lawuleki ntiyiso wa mhaka I ku hi nge doji hi tumbela hi swin'wana na swin'wana I swilo leswi na hina swi nga fika swi hupa nkarhi wun'wana loko hi kunguhata hi ku hi endla leswi ku na lava vona va kunguhataka ku va endla leswi sweswi vaakatiko vo tala ku kombisa ku migingiriko ya muxaka loyi a yi tali ku humelela yi tali yi nga humelela n'waximo I ntiyiso hi nkarhi lowu swi nga humelela hi wona Buthphet a ku ri siku leri ya vana loko va heta ku tsala va tala ku endla swin'wana va swi vitanaka ku it pens down kambe a swi yangi helo na dyambu ri nga si pela a hi ve se hi xihangalasile a dorobeni ra hina na sweswiwani loko ha ha tshamini hi na makungu yo tala siku na siku ya ku vona ku vaakatiko va Giyani va kumeka va hlayisekile hi siku leri swi nga humelela hi rona nhlayo ya le henhla ya maphorisa a yi ri ka xitlakati van'wani a va langusana na swin'wana swa migingiriko leyi hi nga na yona laha a xiphoriseni kambe hi ve hi ya hlamarisa hi timhaka ta ku hi na maphorisa lama hi nga ma deploya ku va va ya vona ti-camp lomu ya swikolweni ku vana va hlayisekile na loko maphorisa va ha ri ku languseni ka ti-camp leyi hi hlamarise hi ku se ku na vana lava va nga dorobeni hi nga swi tiveki ku vaakatiko hi timise ti-radio a Giyani swilo swi le ku fambeni kahle tivhele ta hina timonitora lomuya a swikolweni mara vana lava nga kumeka va ri laya hi lava hi nga swi twisiseki ku hi nkarhi lowu wa ku tsala swikambelo a va ya lava yini kambe hi nga tiyisisa Buthphet ku vaakatiko va nga pheniki a swi sunguli ku humelela swi humelerile swi kotile na nkarhi lowu nga hundza na sweswi ku yo va swilo leswi ngo lo fika swi endleka hi xikadyana swintsongo mhaka leyi a yi humelela laha a yi mhaka leyi nga vulaka ku Buthphet kumbexani yi teke awara kumbexani tiawara timbirhi kambe endzhaku ka loko swi ta va swi hangalakile ku ve ku deployiwa maphorisa ku va va ya hi nga tiyisisa ku hi tlhe hi kota no va hi khoma vanhu lava va nga kumeka va karhi va nwela byala aka ndhawu ya mani na mani hi nga tiyisisa Buthphet ku a ku na nandzu lowu nga mangariwa wu nga ta wu huma aka ndhawu liya mara loko swo va hi ndlela liya swi vula ku Giyani ya hina yi ta va yi onhekile nkarhi wun'wana na hina hi ta va hi lahlekele hi vulawuri ene leswiya swi nga endleka hi nga tiyisisa na le ka vayingiseri va munghana lonene ku swilo swi ngo lo fika swi endliwa hi vanhu lava ngo lo fika va tiyimisela hi xikadyana xitsongo ku lo ta munhu na ti-radio a movheni a fika a nghena kwalaha ndzeni kwalaha ku nga na vanhu lava nga kumeka va karhi va nwa byala
ivi ku sungula ku tiduma hi ndlela yaleyo ni n'wi twini na miyingiseri loko va kombisa ku na ndhawu yo xavisa byalwa laha kusuhana a nge khoti mavito ya tindhawu letiya ndhawu leyi nga kona Botpet yi xaviselaka byalwa laha kusuhana va na tilayisense timbirhi ku na layisense ya on consumption na off consumption swa va pfumelela ku munhu a nga xava a famba a ya nwela kwalomu kumbe a xava a tshama ku na ndhawu yo karhi kambe ha swi tiva ku siku na siku loko hi fanele hi khoma vanhu lavo kumeka va karhi va teka xihoko swi nga ri anawini hi yin'wana ya tindhawu leti hi khomaka aka tona se hi nga kombisana na ku kombela ku khomeriwa swinene loko ku ri ku va vona hi nga ku vaakatiko ku na tirhelo ro ka ri nga ri kahle mara Botpet xiyimo xa muxaka luwa a hi fanelangi tanihi maphorisa ku va hi provoka situation van'wani va vaakatiko va kombisa ku why mi nga dongolixani vanhu lavaya namuntlha sweswi a hi ta va hi ta ka Afrika wa vulavula hi karhi hi hlamula ku vaviseke vanhu hikokwalaho ka ku va maphorisa va yi va ya hangalasa ntshungu hi ndlela liya se minkarhi yo tala swiyimo xa muxaka luwa ha swi tiva ku hi fanele hi tirhana na swona njhani yo mhaka hi tiyisisa hi nga chavi district commissioner general Mashava va hi chava ku va hi byela vaakatiko giyani yi hlayisekile va nga chuhi nchumu leswi vulaka ku maendlelo ya muxaka luwa hi nge ya voni futhi ha tiyisisa Botpet ha xihundla ha tiyisisa ene hi nga vulavula sweswi na namuntlha sweswi hi vulavulaka siku loko khomiweni ka vanhu a swi khathaleki ku munhu i nwa byala a ri kwini timhaka ta ku ha lavi swi tlha swi vonaka hi nga ku swi poyila hina futhi hi ya leswi nga ya xiswona ku na un'wana wa ku rhumela hungula i ri ku na kun'wani a ti-a na hleketela ku a nga vula ku hi kambe a ni ya hi vulavula hi mavito i ri na koho hikokwalaho ka yini koho mi nga yi loko ku ri ku impela mi ve ri nako ku ndliwa sweswiya swa ku ku na vugelegele ri raxa ku ndhawu ya kona mona namuntlha Botpet hi ta tlhela hi va nyika na tinambara hambi ku ri ya station commander hambi ku ri ya mina hambi ku ri ya le kwini va nga chavi swilo leswi swi endleka mahlweni ka vaakatiko hi tala ku kombisa ku a hi hlahluvi hi nga ka hi nga swi voni loko swi karhi swi endleka a ti-a i ntirho wa vaakatiko ku va va hi fonela kumbexana va hi luma ndleve va kombisa ku laha hi na xiyimo lexo ka xi nga tshamisekangi hi ku nkarhi wun'wani mi kuma ku tivhene ta hina ta hina hi nga ri awe ku aka ndhawu leya a ku na ntshamiseko mara loko ku ri ku vaakatiko vo hi luma ndleve va vulaka aka ndhawu yo karhi ku na leswi swi vula ku hi boheka ku na hina hi vona ku ndhawu yaleyi va yi hlayisekile se ni nga va nyika nambara va fona va tshunxekile va nga chavi ntiyiso wa mhaka Botpet timhaka ta ku na vaakatiko va giyani ku fika sweswi va nga yima na hina tanihi maphorisa a ku na huwa leyi nga ku buweni a giyani huwa yaleyi nga va kona hi yaleyi ya mugivela na sweswi ya ha siyaku hi hlamarini hi nga swi tivi ku wo fanele hi kamati ku sweka yini mara ha tiyisisa ku swi ta tshamiseka Hey, very ya hlamarini u nga nga tivi hi kamati hi sweka yini a kambe hambiswiritano ha khensa swinene ri khotse ku va mi te na tlhelo rorolero vana na nhlekani lowunene ku dya ku hengeta inkomo Botpet hlayiseka na vayingiseri va munghana lonene inkomo sweswo mingisero munghana Lona FM a hi ku twi mingisero munghana Lona FM ku angula ku yini mi va twile va kha va vulavula va angula eka makaya ve ri swi nge engeti kambe swi ta tlhelela swi tlhelela sala kwalaya ka ku loko swi endlekile swi vula ku kasi vunhlori byi tirha loko swi te yini va kaya kumbe no kana nga byi twisisi vunhlori ku vunhlori byi tirha njhani okay a hi tlheleleni ka mhaka leyi ya nkhani vulavula hi yona ya timhaka ta leti a hi ngetere hi ta bula hi tona mina na wena nhlekani lowu anamisa miehleketo timhaka ta ku tatana Senzo Mqunu va teke xiboho xa ku va tsalela vandla ra African National Congress va ka a mi ni tshunxi ni fane yimela tlhelo tanihi sweswi ni vonaka ku ni ri na dipapa ti ka ti ni landzelela kambe swi tikomba ongeti hi ku ya hi matsalani wa general wa ANC a va pfumelelanangi na swona kambe va nyika xivangelo xa ku kokola va nga pfumelelanangi na swona va ri xivangelo xa kona i ku hava nawu ka African National Congress lowu nge hikuva i hleketeleriwa kumbe i lumbetiwa i fanele i yimela tlhelo ntsena loko ku hume kumbe i pfuleriwe nandzu se n'we mi ri yini ka mhaka yaleyo hi leswi a hi lava ku twa n'wina ka swona hi ndlela yaleyo Duduzile Zuma a ya khoto namuntlha mi ta tsundzuka ku i mhaka liya yi fambelanaka na timhaka ta ku hlohlotela madzolonga hi nkarhi luwa wa hoyi leyi nga va kona hi lembe ra 2021 hi lava ku ta twa ku n'we mi angula muku yini hi ku veri leswi na tipolitiki ko va ku ringeta ku lata onha vito ra mukhalabya na leswi va nga swi endla swinene swa tiko ra Afrika-Dzonga
se ngomeri yini makaele ke kasi yo hetsela yale ya ti ya ku nga ri yo hetsela ya vumbirhi ku ya ku hetseleni ku va timhaka ta mafu lama magondweni na mi vona ongeti mfumo wa hina swi va vava ku ringanake timhaka ta mafu lama ma nga le ku endlekeni lama magondweni ya hina siku na siku 10 nhungu sweswo mi vona ongeti swi va vava kenelake ni lava ku twa n'we ka nomboro ya leya 0860 0025543 handle ka sweswo mi ri yini hi mhaka leyi ya ku premier va ri wa xifundza xa Gauteng va vilerisa hi ku na vanhu lava nge le ku onheni Joni loko yi kha yi saseka hese ku na vanhu lava nga tsakeleki ku vona Joni yo saseka se xivutiso ku loko ri ku va koho vanhu lava nga tsakeleki ku vona Joni yo saseka hikokwalaho ka yini 0860 0025543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM lava ku hi hlengeleta vumbhoni bya ku hlupheka ka vaaki a xibedhlele xa Khensani hala ka hafu ku bile awara ya 13 ni twa ku mi hlangana na swiyimo swa njhani endzhaku ka loko ni kume papila la ka miyingiseli ri komba ka swiyimo xo ka xi nga tsakisi hi ta kota ku vitana va ndhawu ya rihanyo hi ri na vumbhoni bya kahle kambe a hi amukeleni miyingiseri wo sungula hi loyi a lava ku anamisa mihleketo loyi la ku dzika loyi a hi amukeleni miyingiseri loyi lava ku dzika hi twa ku i dzika a ku yini yena hi mi amukeleni ka Munghana Lona FM hlekani ahe Patrick minjhani papa mina hi pfukeli minjhani buti wa mina hi pfukeli a khensa swinene buti futhi ni la ku tsakela ku nghena ka leya mfumo wa hina wa hi rhandza ka tinghozi leti endlaka ka la mapatwini ya mfumo muhaxi wa hi rhandza ngopfu futhi ka leswi endlekaka la u ve hi ku u vekile milawu kambe a vatirhi va mfumo a va le ku yi rhandzeni xikombiso muhaxi loko hi ya languta la hi kumaka koho tilayisense muhaxi mfumo yi vekile milawu swa ku hi fanele hi endlisa ku yini ku va hi kuma a tilayisense kambe vatirhi va mfumo va yi bypassa ndlela leyi va lava hi va diza ku va hi kuma tilayisense ende loko hi ze hi diza munhu loko ze a kuma license ku diza swi vula kahle swa ku a nga qualifyanga ku va a kuma kumbe a nga pasanga milawu liya a faneke a pase yona se leswi swi ya swa nyika anhlohlotelo ku ri ku va na tinghozi leti endlekaka emapatwini hikuva a va na vutivi ngopfu ra le mapatwini swa ku va fanele va swi endlisa ku yini se marito man'wani n'we mi vona ongeti ndlela leyi vanhu va nge le ku kumeni yo mapapila yo chayela ya nga va swi ri ku hoxeni xandla ka mafu lama hi nge le ku hlanganeni na wona kambe ke ni tsakisa hi ku mi hlamurile xivutiso lexi na ni lava xona namuntlha hi ku xivutiso lexi ni vutisaka xona namuntlha i ku mfumo wa hina wa vilela ke hi timhaka leti kambe loko ku ve sweswo mi nga swi hlamusela muyingiseri wa mehe a swi le ku tirheni mfumo wa nga fanele kha wu endla swa n'wanchumu ku komba ku wa vilela hi mhaka ku wu veke milawu kambe vanhu va ha ri ku loveni va ha ri ku feni emapatwini hi ndlela leyo i ntiyiso mhaxa a wu fanele u nghenelela mara ndzi vona nga ku a xivilelo lexi a xi le ku fikeni ka vona mara swo tiveka la ka hina hansi swa ku ya swi tiva ku ri loko ni fanele ndi ya laya ni lava a papila ra ku chayela ni fanele ndi endlisa ku yini ku ri ni fanele ndi khipa mali yo karhi ku ri ni ta kota ku ndi kuma a papila leri ku chayela mara le henhla le a milawu a yi fanele yi cinciwa ku kombisa ku mfumo wa hi khathalela ku fana na ku a wu fanele wu sungula a xikolweni kumbe a high school ku kombisa ku munhu a sungula na swoho a kahle a xikolweni ku ri a kota ku a swi tiva swa ku xilo leswi i milawu leyi loko se a fanele a ya driver i milawu leyi ku phela i vutomi bya hina lebyi byi helaka la magondzweni mahaxi se milawu leyi hi sungula na yona ene lomu swikolweni ku ri timaraka leriya ra ku munhu a ta fanele a ti hlaya ku a ta kota ku ti tiva timaraka letiwana a ta kota ku ti kuma ivi a va kha tiva swo karhi a swi ta va swi tshamiseke ngopfu mhaxi i mavonelo na ni vona nga ku swi nga va swi hi pfuna ngopfu hi ku tinghozi leti i mhaka ku munhu a nga na vutivi ngopfu se ko munhu wo endla ku rhandza leswi a nga observe a nga endli nchumu hi mhaka ku a nga tivi a nga nchumu swa milawu la mapatwini ko drive-iwa ku holoviwa la patwini swi nga fanelanga mhaxi ni mi twile buti wa mina
Inkomo. enkombo ta mina I khensa swinene ka holoviwa lomu magondweni ne n'wemeri 0860002543 nhlekani Ipokeli ba kalamhle. hi pfukele papa minjhani n'we Hele Joni ya vilerisa ma. ya Matuva kundeka ni bayisa lavo dzaha tinyawu phela wa swi kota ku a fika tlhela robotela ni vanhu lavo dzaha loko u kuma munhu a tlhela wo hundza ku hi lowo dzaha kasi langane i tshika ku hundza movha loko u hundza i sala tsema a sala loko u hundza ta ku hundza wa sala yi ta veyiwa robot va xavisa va siyisa scrap metals va swi tarisa se ni vula ku loko ni vula ku ani loko we n'wina sweswi mi kote ku swi hlayelela sweswo vanhu lava va tirhaka swo va endla yini ku na vanhu lava va tirhaka hi timhaka ta vunhlori bya tiko leri va tsandzeka ku swi tiva sweswo mi swi vulaka loko ri ku va swi kota hikokwalaho ka yini va nga endli ku munhu un'wana na un'wana la nga tlhelo ka muako kumbe xitirhisiwa xa mfumo a suka nkarhi wun'wana kumbe hi nkarhi ka ha laveki munhu ra vutisa ku huma kwihi loko mfumo u fane wu swi kota ku munhu na loko a nga swi tivi ku hi tshameleni edorobeni va n'wi yisa ka vona hayi a handle ka tiko a ri va kwala South Africa va n'wi yisa kaya a na nga na ntirho tela patwini swi ku tsandzekeni maphorisa hi ndlela leyi ku na ndhawu yin'wanyana ku na tikhona tin'wanyana mingisero wa mina ni komba mi khoma kahle foni a mi twali ni mi gcine kwalaha ka loko mi ku na tikhona tin'wana na ha mi twangi miri ku na tikhona tin'wana ku endleka loko ku na ndhawu yin'wana kwala dorobeni i flat mi nga ze ni ku endlela yo jikajika ku ma vona ndlela yo jikajika ya tihomu yo jika mara hi ndeka flat endlela ku xavisiwa ti-drug a ni ya xava swona siku ra kona ni tlhe ni chava loko se ni humeni ni ku ya swikombo xikona ma vona emakhoza vanhu va kona la Joni loko mu byela ku xavisiwa ti-drugs ntsena na vanhu lava xavisaka ku byala va ri hava tilayisense va tshama na vanhu lavo xavisa miri ku nge pfuki vutete like ku ve right loko maphorisa ma teka ticoco a swi kona sweswo loko ka ha pfuka ka ha xavisiwa byala ku xavisiwa ti-drugs vanhu va ri hava tilayisense munhu a xavisiwa byala a suka Nigeria a ri hana maphela va nga chavi na gezi na mati mara hina hi ri na vuhluri bya yini va fika va yima handle swi ndleka hi karhi hi va langutini va fika va teka mona ni nge fiki ni yima na businessman ni suka ni famba i karhi hi swi tiva ka nga na license a swi tiva ni ko va ka ni swo tala hi swi ngheneleli nemetweli bot nemetweli kambe swi fanele swi ngheneleriwa swo tala hi swi ngheneleli hayi swi ngheneleli a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka papa Pfukile chana. hi pfukile papa hi ngo vona Pfukile kala. a khensa swinene papa Na ku nghena ka leyi ya ku xana mfumo wa hi rhandza ku ya hi timhangu leti hi ti vonaka ta tinghozi mapatwini lawa. swa va velerisa ki leswi swi nge le ku endlekeni hikuva siku na siku tin'wana ti hlayiwi no hlayiwa kambe vanhu va le ku loveni na mapatwini. Okay, ku ya hi mina ni ta hlamula straight ni ku swa va vilerisa hi mhaka ya ku a hi mangani mapatu lama ma pfumalaka swikoweto hambi ti-speed hambi ri kona mi kuma ku ri hava sweswi ni le ka patu ra kusuka ka Malamulele ni ya ka Mtititi no ku ti fambeleni ku na line dividing line or burial line mara loko ku ve ni 80% ya mapatu ya Afrika-Dzonga swikoweto swa ku fana na sweswo swi kona and then we find the person a endla accident aka burial line with overtaking or whatever collision ta ku fana ta head on mi kuma ku munhu u overtake ka burial line now a ka ha ri mfumo wu nga na vutihlamuleri bya ku hlayisa leswi voho va vonaka ingaku swi nga endla ku hi hlayiseka apatwini hi mina n'wina hi nga ku driving hi faneleke ku vona ku leswiya va nga swi tala va tsala ku 100 ni ta yi famba 100 because ku na loyi loko a asese xiyimo xa patu rero a nga vona ingaku 100 yi better than ku famba 120 basically leswi swi nga kona ka ndhawu yo yaleyo mara vaakatiko va Afrika-Dzonga dotet a hi tirhambi hina hi hexe before hi blame mfumo hi reckless ngopfu aka driving kambe na mitwa hi leswi papa a ni ri
milawu yi vekiwini vachayeri a va le ku yi landzeleleni vanhu va le ku hundzeni misaveni se swi vula ku xivutiso lexi xi tisa hi sweswo swa ku mi vekile milawu vanhu va le ku yi landzeleleni vanhu va le ku hundzeni misaveni mi endla yini loko se xiyimo xi tani ma yima mo ku se xivutiso xa vumbirhi ka lexa xo sungula swi vula ku sweswi hi na challenge ya ku xana va endla ku antswa ku hi ba loko hi nga ri ku landzeleleni ka milawu apatwini na. The answer is no. Hi mhaka ku va va kayivela nkhavi hi le ku tirheni hi le ku endleni ka swona hi va nyika R20 hi hundza loko ni jambe stop sign instead ya ku ni ba hi nkhavi luwa wa ku hi veka hi susa tipoyinti timbirhi ta ku kota ku wena wa chayela la patwini a swi endliwi hi ndlela yona. Mama ntivisa musi mara lava a va hi gadi la patwini loko ni nga endli swona botpet va lava R10 ku ni va nyika ni hundza loko ni overtake ka barrier line loko ni hundze ka stop sign loko ni overtake hinkwayo mihloloso leyi a yi fanele yi endleka. Leswi vulaka ku lava va ngo va fanele va hi hlayisa hi vona lava sweswi va nga ku hi onheleni va tlhela va endla ku va na tinghozi to tala la patwini. Hi ku a ni ngo leswin'wana ka vitaniwa tinhlengeletano va ku fanele ku va na dialogue ya ku kota ku vulavula hi ku na va swi vitana yini kambe hi marito ya xinghezi veri ku na pandemic se sweswi vanhu va le ku lahlekeriweni hi vutomi la mapatwini la khale vanhu va lahlekela hi vutomi hi mhaka kwa ku buluka machupu mathayele sweswi ku tshoveka nsimbi lava va tirhanaka na swilo leswiya va le ku voneni ku a swa ha endleki ko va viyada lebyi byi nge le ku hi tekeleni vutomi la patwini se va ndla yini i xivutiso lexi va vilela ke ku va hi kha hi fambisa leswi loko ku va vilela va tikomba hi ku va va kha va endla yini ku komba ku vilela ka vona hi laha hi nga kona mo 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka ku kandziyisa rito ka 0657443911 hi ta vuya hi yisa mahlweni na loko hi vuya mahungeni ya misava kambe a hi ku tumingisela mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini kwala u nga koho a hi tekeni lowu mingiseri nhlekani hi pfukeli papa minjhani nga ku angula ka leya ku mfumo wa hina wu hi tekela nhlokweni na tinghozi leti ta kona emagondzweni mina ni phorisa ra le patwini ni vona mfumo wa hina a wu tekeli enhlokweni hi mhaka leyi maphorisa ya le patwini ya tirha a ni nge khumbi leswiyani swa vukungundzwana a mi nge khumbi leswi ya va nge mi teka R10 wa ni nge swi khumbi leswi nge namuntlha ni nghena ka leyi loko ya heta ku tirha ya tsala mathikithi kumbe va khomi munhu wa ku va a tsutswiwile milandzu liya hinkwayo yi tekiwa yi yisiwa ka vachuchisi le ka magistrate vachuchisi va swi kota ku fika va teka mathikithi lawa ya hambi yo va ya ri 200 or 100 va ma khansela hinkwawo hi mhaka ya ku vona va ri milandzu ya imported yi kona leyi va fanele va try yona ecourt leswi swa matrafiki a swi pfuni nchumu ni nga kuma mi tsale 100 kumbe mi khome vanhu va ku ringana 50 mara ku ya vanhu lava hinkwavo va huma hi tibili ta 1500 lava va ku pfukiwa lava va mathikithi ya khanseriwa hinkwawo loko u ya ku vutiseni ni ta holova loko mi nga holovi i sindzisa ku i lava xivangelo i ta hetelela i kuma swivangelo swa ku a ya tale ngopfu hi mi hlamuserile ku ri tsalani mathikithi ya ku ringana nhlayo ya so leyi yi nga yitsongo nkarhi wun'wana loko u hundzisa so mi ri matele ngopfu ku yini ku swi va karharisa ku ndla yini ku hakerisa vanhu ku hakerisi vona mathikithi ya hakerisiwa eswitichini swa matrafiki leni i ku ya control-riwa ku ri loko munhu a nga hakelangi yi ta kota ku huma warrant loko vanhu va hetelela va vona matirhelo walawo va debisa mavoko va nga ha hakeli va swi tiva ku ri mathikithi ya ta khanseriwa xa vumbirhi
ka ti-magistrate ta ku tala ni tirhile nyana ka swifundzatsongo swa ku ringana swinharhu la Limpopo ku na vanhu lava va tshamaka le ti-gate loko u nghena u ya le ka muchuchisi va ku vutisa ku endla yini loko u lava ku ya khanseleriwa thikithi kumbe ku ya kombela ku hunguteleriwa va makoleka va mateka va matekile va ya le va fika va endla leswi va endlaka swona a ni na vumbhoni bya ku ku na ku hlantswana ka mavoko kumbe njhani mara mathikithi lawa ya ta hakeriwa siwa 10 rand 50 rand kumbe sani ya va ya khanseleriwile so imani ya mahungu ya misava nemetweli papa nemetweli nkhenseli swinene awara ya n'wenhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na jawuki Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela mina ni lava ku nghenelela ka leya ya mfumo wa hi tsandzeka lomu ka ti-accident because mativa a ti-traffic department tilayisense to xavisiwa ende vanhu lava xavisaka va tlhava va ri kwala loko u nghena va tlhava ku vutisa ku u lava yini u lava police clearance u lava license u lava learners 1.5 vanhu lava tlhava va na ti-agency kwalaya phakati kwalaya loko mo ya traffic department la John mi ta swi vona sweswi ni swi vulaka ku hey ku busy ngopfu lomu ti-traffic department hi ku va na ti-agency laha va busy police clearance hey what ma swi twisisa swona swi hi moxelaka strong learners is 1.5 a wu ngheni a wu endli nchumu wo ku nyika u famba so ta ku swa njhani sweswo enhlekani botpet na muhumelerisi kwalani timhaka leti ta tinghozi ti le mapatwini letiwani mfumo wu fanele wu nghenelela wu sapota vuhlayiseki va vona ku ri swilo swi famba kahle so mara xikulu lexi xi vonaka xi vangaku tinghozi botpet vanhu va lahle ndhavuko man va lahle ndhavuko wa hina maAfrika munhu loko a ku endleke nghozi hi yona ndlela leyi tinghozi ti endlekaka ka wona va fanele va ya n'wi teka se masiku a va ha swi endli masiku lama that's why vanhu va fa hi vunyingi that's why va fa hi vunyingi a va ha landzeleli ndhavuko botpet leswi swa tilayisense leswi ku ri vanhu a va koti ku drive njhani a swi kona sweswo khale swi ri koho swa ku biza mara vanhu masiku lama va fa hi xitalo a mapatwini ahe ka Munghana Lonene mo ni mi byela swin'wana botpet swilo leswiwani a hi nga swi koti mhaka ku ti-driving school i vudyelani bya munhu wo karhi se ku munhu a nga dizi a swi nga koteki ende mo ni mi byela hala makaya halawani hina hi nga kona halawani futhi ni le ku tsaleni a wa hazi u ya ko tekiwa ID ya wena na le ku testeni a wa hazi u ya ko tekiwa pasi ra wena yi ta ti vuyela layisense munhu a driver sweswi endla ku vanhu va fa. Nhlekani Khalangana muhumelerisi no la ku hlamula switsongo ka leya premier le Gauteng ve nge ku na lava va ka va nga swi laveki ku tiko ra Gauteng or doroba ra Gauteng swi famba kahle swilo ni twa nga ku swi fana loko va nga vulavulanga hi ku a ni swi tivi no ku va byela mani a ku fanele vo swi vulavula kwale va khoma kona ti-meeting hi ku hina ta ku hina futhi mi nge zeni ku mina hina vaakatiko va Gauteng a hi swi tshama hi byela varhangeri va le Gauteng ku endlani hi vo va decideku hi vo va onhaku a fana swi vulavula ku le timithinini va khoma kona timitini hina ku halexi hi nga ta xi endla hi ku hi vo vengele va nga khoma timali ta kwala Gauteng so a fana nga swi vulavuli no swi vulavula sweswo inkomu enhlekani botpet na Mr Ncindani kwala na vayingiseri va Munghana Lonene botpet mhaka ya le Giyani leyiwani yi lava ku nghena ya mabyala na yini ni twa nga ri ko va na moyanyana wo karhi wa demoni lowu ngo lo cheriwa vanhwini botpet hi ku langutani botpet sweswi wa nkarhi wa swikambelo vana va le ku endleni ka yini loko mi languta na kwala Gauteng botpet vanhu sweswi a va loyiwile sweswo va boha hi swifula
loko loyi byako hi leswi vo n'wi kombetela bodlhela loko mo languta mi ta swi vona ku munhu loyiwa i hana ntangu mara loko a khome mali i tsutsumela ku a xava bodlhela ra byala a tlha famba kwala xitarateni mi swi vona ku munhu loyi i le ku hluphekeni Buthpet loko tiko ri ri so ri ya kwini vurhangeri bya tiko byi ri yini why va nga zami ku va hunguta timhaka letiwani ta ti-tavern va swi tiva ku tavern leyi nga ta va yi ri kona va xavisela vanhu vo karhi lava nga na vutihlamuleri hayi leswo xavisela na vana byala mani hayi inkomu Buthpet Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela #XMA20 Best Xitsonga Female Artist of the Year hi lava va yimela ku langwa Shongi Ntombi ya N'wagaza Silamphaka Selesele Faith K ku vota rhumela rito female na le tirhanqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vota swa pfala hi vusiku bya 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Isweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi lava ku bula na Good Enough Mashego kambe ke hi nga se bula na yena a hi sunguleni la kuma ku fika eka 120 eka litara hi ti-ebucks loko u chela petrol eka engine hi FNB Aspire pfula akhawunti eka FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini sweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula i 12 timinete ntsena ku bila wara ya 10 nharhu nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleno studio 1 hi le Masingita Mall again a hi koti mingisela wa mina ku khometi a hi vitaneni muhleri wa politiki la mina ni n'wi vitana muprofita ivi siku leri loko ni n'wi lava ni ku na n'wi lava moyeni a nga kumeki enkulukumba Good Enough Mashego muprofita inhlekani inhlekani Buthpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula minjhani evukele hi ngo vona ya ade mi muprofita encindani ni kombela mi va kokela lexiya xa ku hikokwalaho ka yini i muprofita va ta kota ku xitwa ku loko hi muprofita hi vulavula hi yini muhleri wa hina Good Enough Mashego loko hi ku muprofita Good Enough Mashego a hi vula leswi MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya to kumbe 60 ya to ya Duduzile Zuma so ku humisiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa Death Fund yi toloverile swi vonile ku ri vomatala va MK Party ive na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona u ta tsundzuka ku ri kumbe MK Party na 10 ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vomatala mali kuva yi na malembe mambirhi manharhu i ri kona so leswi swa Death Fund ra yena na ye a ku laveka a ta famba teka payslip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswo tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a tlhela le Burkina Faso nga mi byela ku ri na we ku laveka u huma ku ta nghena mani ku ri ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri Duduzile Zuma lavan'wana lava va thuwa nkarhinyana mara va nge swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khomaka MK Party i Duduzile Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta tlhelela na yena a ta khoma MK Party ni lava hi sungula kwalani Good Enough hi ku hi laha n'we a hi mi lavela koho hi ra vuntlhanu mi swi twile ku vuye ku endleka yini hi MKP mi ri yini n'we loko i nkarhi leyi a vuya Burkina Faso a fika kaya
Brapet maka ya ko yo le ya ko re a vulavula yo vhiki leri hundzeke ku ri i vandla ra munhu na n'wana wa yena kumbe na ndyangu wa yena and munhu a ku fana desfan la fanele a dyondzile swin'wanyana ku ri swi ka swi endleka nkarhi leyi Jacob Zuma a ri president ku ri a va holobye wa timali mara a swi tekanga nkarhi wa ku leha ngopfu u ve holobye weekend yin'we ntsena so endzhaku ku ri a famba ta joina MK Party a ku fanele ku ri na yena na van'wanyana lava hlophe na mani va swi dyondza ku ri na vanhu va ku tlhariha va ku fanele va fula xibamba va tshamanga nkarhi wa ku leha ngopfu le ka MK Party so a swi bohi ku ri loko tlharihile ta kumbe yi maka ku ri tlharihile ni ta tshama ni ta va ni ri le kwini vanhu va fanele ku Jimmy Manyi na vona a va tshama nkarhi so sweswi swa komba ku ri bandla leriya ra MK Party a ri fani na mabandla man'wana ya politiki la nga swi kotaka ku ri u ta ku nome se nda tiva ku ni hlawuriwile maka ko Brapet ku ri a ku na murhangeri le ka MK Party ku ri hlawuriwile hinkwavo vanhu va ku ri vanhu va ku ri va komberiwile kumbe va nyika ti-position leyi va tshamaka ka tona sweswi loko a ri kwalani ka MKP good enough Mashego sweswiwani Duduzile a ye khoto loko a khala ku ya khota a tenga va Jacob Zuma Foundation na va MKP va komba ku n'wi seketela va tlhela va kombisa ku i freedom of expression na ku kula ku onhiwa legacy ya mukhalabya hi yo mhaka a saleriwa hi swona kumbe ko va nawu wu nge le ku tirheni ka leswi swi nga endleka hi 2021 Brapet ku na ku tolovela kun'wanyana la kwalaho a ni ri hi nkarhi leyi tatana Jacob Zuma a ta va court ndzhaku ku ri a ta misiwa katsongo hi tatana Mbeki hi lembe ra 2005 u ve na case ya rape va ku tala va ta tsundzuka ku ve na case ya rape mara hi nkarhi leyi a ri le case ya rape a ku na vomake van'wanyana lava humaka Gauteng va famba va ku no va ku laveka ku chisiwa mloyi then the witch va endla leswaku case ya Jacob Zuma i case ya ANC hayi ku ri case ya munhu i case ya vandla ra politiki na sweswi nkarhi leyi make Duduzile member of parliament a ta tsala leswaku a zishe leswaku a tsareke hi lembe ra 2021 a ku tsala yehe u swi tsarile na nkarhi leyi ku ta chisiwa parlamente a ku let it ban nkarhi leyi ku ta va na make ka parlament yi chisiwile a nga tshamanga na vanhu va controversy party i 2021 na MK Party a nga ri kona mara leswaku ri namuntlha loko a ri le ka khoto i vona ku ri na vhiki leri na ti-statement leti humeke tolo ta Jacob Zuma Foundation MK Party swi endla leswaku vanhu va ta ku no munhu lweyi a ku na case ya vurhangeri va MK Party i mhaka ku ri i toloveriwile ku ri endliwa kambe a ku ri munhu un'wanyana wa MK Party hayi Duduzile ku ri un'wanyana nje ku ri na yena u khomeriwile mhaka ya 2021 a ni voni ku ri Jacob Zuma Foundation i ri foundation a yi ta humisa statement ku vulavula ku ri munhu loyi mfumo a wu lavi ku ri a ta rhangela a va ta swi tshika ku ta humisa MK Party statement kumbe ku ta vulavula na van'wana mara a ni voni ku ri foundation ya ku ri ya munhu ya ku ri na yo i fanele va independent a yi ta humisa statement so i leswaku ri toloveriwile ku ri swi n'wi pfunile Zuma hi 2005 ku ri case yaleyo ya yena ku ri i hela a nga kumiwanga ku ri u endle swin'wanyana swa ku biha i mhaka ya pressure ku ri a yi ri koka vanhu nkarhi leyi lena a ri le court vanhu va ri le handle so va swi vona ku ri na sweswi na lembe leri swi nga tirha ku swi tirhile hi lembe ra 2006 se a hi languteni ka leyi na yo yi nga mahungwini swinene good enough Mashego matsalani general wa African National Congress a loko a vulavula na vateki va mahungu u ri tanihi African National Congress a va si teka xiboho na ku a va nge pfumeli leswaku nkulukumba Senzo Mchunu va tshika kumbe va yimela tlhelo leswiya swa step aside ku ve nawu a wu vuli swona hi ku nawu wu ri i step aside ntsene loko i chajiwile swi vula yini leswi a ku na ntiyiso ku ri step aside loko i chajiwile loko u hlaya nawu lowa ANC u vulavula i mhaka u le ka papira leyi ku va ku na organizational renewal ni tsariwile a ni tivi kahle ku ri tsariwe mani mara i papira va ku organizational renewal and a va tsalaka organizational renewal endzhaku ka ku ri ku ta va build up ka mhaka leya the new cadre ku na document yin'wana yi tsariwile papila rin'wana va ku na a new cadre la ku ri loko u ri murhangeri wa ANC ku laveka loko ku na pongo yin'wanyana leya ku ri va vulavula hi yona ku ri u endlile we
u ti tshusa ka position u nga meli ku ri u byeriwa kumbe so ku fikela ku ri va endla nawu loyi ku ri ku va na step aside mhaka ku ri ku laveka munhu a chajiwa i vulavuriwa i vanhu va ku ri vo holobye ngopfu va ku ri i nkarhi leyi wa state capture endzhaku ka state capture munhu a ku a phela mehe a ni chajiwanga so loko a chajiwa ta ku no swilo yini leswi Mbalula a swi vulavulaka weekend leyi hundzeke swi komba ku ri ku na leswi xilungu va ku ku na ti-double standards munhu wa ku fana na Khusela Diko a ri le ka department va kwini not department of communication ka agency ya mfumo ya ku vulavula i nkarhi leyi wanuna wa ye i nkarhi leyi wanuna wa ye loko u lovile sweswi a ta suspectiwa kumbe a khomiwa hi mhaka ya COVID hi swi vonile ku ri na yehe lweyi a ku nga na charge loko ni tsundzuka kahle ku ri va ku Khusela Diko ku na charge ku ri chajiwile mara ku ve na mhaka ya step aside that's why sweswi vanhu va mi kuma a ri le parlamenteni a tirha kahle a ri le ka TCIS ku ri ntirho wa mfumo ku ri va tiva ku ri u na contract ya wehe u kahle ka mara i swi vonile ku ri sweswi u le parlamenteni hayi ku ri a lava ku va parlamenteni Khusela mutsongo ku ri a lava ku va parlamenteni a lava ku va ka TCIS mara a nga swi koti ku ri a ta va spokesperson sa Cyril Ramaphosa sungula a ri kona so loko mhaka ku ri ye u swi kotile ku ri a step aside ku nghena ti-charge swilo yini sweswi ku laveka leswaku munhu ku va na ti-charge ku ri a step aside na sweswi se munhu wa ku fana na Gigaba hi swi vonile vhiki leri hundzeke u fambila ku u lava ku ri a ta chajiwa so loko a tiyisile le maphoyiseni swi vulavula ku ri na ye u ta susiwa yini ka portfolio committee ya defense kumbe na ku va lunga ra parliament so ku na ti-double standard i mhaka ku ri leswi Mbalula a swi vulavulaka swi komba leswi swilungu va ku na coalition building se va langute mhaka ya NGC ya vona general council ya n'weti letaka ku ri endzhaku ka general council swi ta va le rivaleni ku ri vo mani vanhu va lavalaka ku rhanga ANC 2027 so swa tikomba ku ri Mbalula u lava ku ti associate na faction yin'wanyana ku kumbe va lava ku ri nkuna ta va ka yo faction leyi mhaka leyi a vulavulaka ku ri a nga step aside ku loko a step aside vulavula leswaku na n'weti letaka a nge swi koti ku tirha ntirho ka NGC leswi vulaka ku ri a nge swi koti ku contest hi 2027 se swi vula ku yini la loko ngopfu ka ku languta ka timhaka ta ku van'wani ve ri kumbexani ku nga ku ri na ku chava loko ya ka ku ongeti munhu loko a step aside i kuma matimba ma tsundzuka vanhu vo fana na va Zwelini Mkhize endzhaku ka leswiya swa digital vibes ma tsundzuka khale ka president endzhaku ka ku va susiwile hi 2005 a ko va na ku chava ka ku kumbexani kulukumba Senzo Mchunu loko vo tshika va humile va yimela le tlhelo loko se ku yiwa ka 2027 yaleyo un'wana na un'wana a chavaka yona va nga va ku tsakela ka voho ku kumbexana va deputy president kumbe swin'wana swo taniya ku olova ku fikelela Senzo Mchunu wa swi lava ku rhanga a ni ri sweswi loko u yingisela ti-commission ta madlanga na ti-other committee swi ku komba swithombe swin'wanyana swa ku ri kumbe vanhu va ku fana na vo TK Matlala na vo TK Molefe a va ta mu pfuna hi timali ku ri a ta contest a ta rhanga leyi mara sweswi leswi ANC yi nga swi twisisiki i ku ri swa komba ku ri a va dyondzanga nchumu ku ri swilo yini va kume 40% hi nhlawulo wa lembe leri hundzeke ku ri va kume 40% hi mhaka ku ri vanhu va karhele i ku ri ANC va ta ku byela ku ri ku na organizational renewal hi dyondze swin'wanyana Prophet Jacob Zuma nkarhi leyi a ri president ku ve na 9 kumbe 10 at the vote of no confidence ta ku ri u ti hlurile hinkwaswo a tlula ti-no confidence i nkarhi ku ri maphephabhuku na radio a swi vulavula swa ku tala ngopfu ku ri munhu loyi ku na state capture munhu hinkwawo a swi vona ku ri ku na state capture mara u swi kotile ku huma mara i nkarhi leyi wa Thabo Mbeki ku ve na tatana va ku munhu wa ku fana na Tony Yengeni ku ri sweswi join MK party khomiwile u ye le jele a ku nga na step aside mara loko u na pongo a va swi kota ku khoma munhu wa ku fana na Mbulelo Goniwe van'wana va ta mi tsundzuka a tirha a ri chief ta ANC u hlongoriwile ka ANC va mu caca hi mhaka ku ri va ku a na munhu la mi pfunaka PA ya yehe so a lava swin'wanyana leswi tivaka hi yehe ka munhu leyi ka nsati leyi so mara u caciwile ka ANC a yisiwa swigangeni va ku va ta ku lahlela swigangeni mara se a yi voni swi endleka sweswi ka munhu wa ku fana na Mchunu hi mhaka ku ri ANC yi tshame ka 40% leswi ku byelaka ku ri vanhu va Afrika vaakatiko
va rila ngopfu indlela le ANC yi fambisaka swilo so mara sweswi so lava lavaka ku rhanga ka ANC va rhanga va langute ku ri kumbe endzhaku ka 2029 okay ni swi vulavula so lava lavaka ku rhanga ka ANC a va langutanga 2029 va byele ku ri loko va swi kota ku kuma i 2027 va ta kombela EFF va kombela MK Party va thongola tin'wana va dissolve GNU so va ta ku loko ku famba 2029 va ta famba va khome mfumo ANC leya khale ku ri mali ri ka yoho na Jacob Zuma a ri ka yoho ku ri va ta tlhela va vote va futhi le va nga swi dyondziki ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga va karele hi ndlela leyi ANC fambisaka swilo hi yona a va tivi ngopfu hi politika ANC mara loko u pfula pipe ku nga na mati u ta ku ANC nge hlawuli so va ta dyondza lembe leri taka leswi swi endlaka sweswi kumbe leswi humelelaka endzhaku ka NGC ya n'hweti le taka va ta swi vona hi lembe la 2026 loko ku ya ka nhlawulo wa local ku ri vanhu va karele ku fika le kwini ku ri vanhu va lava yini ku ri vanhu va lava leswaku ri Mbalula Mashatile Mkunu vaakatiko a va ngheni kwalaho vaakatiko va lava ku ri ku endliwa swilo and ANC va ta yi vavise mhaka ku ri loko sweswi ku sungula sweswi ku fika 2026 ku nga na mati a ku na leswi ta endleka swa kahle ka ANC se loko xiyimo xi te tani ma vulavula hi sweswo ni mitwi mi kha mi vulavula hi timhaka munhu wo fana na va Malusi Gigaba a ku twala ku wa chajiwa kambe swi tikomba onge ta swa ha tiveki kahle a ku la ku ndleka yini kuna ndlela yimbirhi ya ku ri maphorisa va tirha hi yona ku ri loko munhu a famba ta pfula case ya ku no Khalanga u ndle 1 2 3 va ku vitana loko u fika le va ku kuna warning va ku antivito ra kona swilungu rivele mara a va ku charge va ku byela ntsena ku ri hey Mashego u te la u ku kuna ti-charges leti so hi mhaka ya wena munhu a fanele Gigaba a va lavi ku charge Brapet state capture yi endleke before 2009 ku fika 2009 ku fika 2018 na nyamuntlha a ku na munhu loyi ta ku loyi le jele hi mhaka state capture so state capture i problem ya ANC i fana na problem ya Amdila ku ri Mbeki a ku va ku na Amdila commission ku na yini mara munhu wa ku fana na Andrew Feinstein ku laveka vanhu va ta tlhava Google va ta kuma Andrew Feinstein u tsale buku yin'wanyana va ku after the party a ri lunga ra parliament nkarhi wa Nelson Mandela a ri lunga ra ANC u vulavule leswaku i nkarhi loyi a lava ku ri ku vulavuriwa hi mhaka ya Amdila ku ri kambe ku laveka ku khomiwa vanhu u ku u byeriwile ka ANC ku ri swi nga endleki ku ri ku khomiwa munhu hi mhaka ya Amdila i ku ri mali ya ku ri ANC campaign hi yoho i lembe ra 2009 i lembe ra 1999 i lembe ra 2004 i mali ya Amdila va nge swi koti ku ri ku khomiwa munhu ku ri loko khoma munhu ta vulavula ku ri ku endleka so i swi vonile na sweswi ku ri mhaka ya Jacob Zuma ya le khoto i nge endleki ku ri loko a nga tshama hansi va nghena court va ku se va lava ku prosecutor ku ta humelela swa ku tala so na leyi ya Gigaba swi tiva kahle ku ri a ku na nchumu lowu ta endleka ku na 32 million ya ku ri yiviwile le ka tihlori ka SSA u twa ka ti-audio ta vo Dakota Lekhwete va ku i mali leyi i tirhe ku supporta campaign ya feminism so u nga vulavula ku ri ku na munhu a ta khomiwaka hi mali ya ku fanele va tiva kahle ka ANC ku ri state capture mali ya ku tala yi ye ka ANC so vanhu va fanele va Gigaba loko se swi hisa ngopfu u ta vulavula ku ri ku endleka swi ta va se swi dlaya swi hetelela ANC swi ta va sirha ra ANC se swi vula ku loko se va n'wi vitana a ku ri yini lexi a xi endlaku ku ze swi boha huwa ku wa vitaniwa a ya ti vonakarisa va tshika ku n'wi landza va ya va vulavula na yena swi hela va mu vitela mhaka ya ku ri i nkarhi leyi Andrea Johnson advocate a ri le ka ad hoc committee viki leri hundzeke u vutisiwile ku ri IDEC va yi sungule ku ri i ta dila i ti-case ta state capture swilo yini ku sungula hi 2018 a ku na case ya state capture ku ri n'we mi busy yo mara mi busy mi khoma vanhu va ku fana na va Lieutenant Khumalo mhaka ya 2024 mara mi khomile 2025 mara n'we nkarhi leyi va mi sungula va mi endla hi 2019 a mi fanele mi dila timhaka ta state capture ti le kwini timhaka ta state capture so swi komba ku ri ku na munhu la byeleke Gigaba ku hey va rila vanhu se va ta sungula ku vona ku ri
IDEC ya tirhisiwa sweswi ka mhaka leyi ya micunu so ku laveka na wehe u ya le va ta ku charger kumbe va ta vulavula hi mhaka ya ti-charges ku ri vanhu va nga vutisi ku ri modiga va yi le u tshamile parlamente so leswi brapet a yi coincidence ku ri ka Arthur Committee Andrea Johnson a nga swi koti ku vulavula ntiyiso ku ri swi endleka yini hi mandate wa IDEC mara i siku rin'we ku masiku mambirhi endzhaku kwalaho so a hi munhu ya le ka IDEC ku va ta muchaza hi ku endla ku ri vanhu va nga rili ngopfu ku ri IDEC ya tirhisiwa ka mhaka ya vo Lieutenant General Khumalo ku ri vanhu va nga yi voni va ta ku ya endla state cap and ri kona governor yo charge so hi leswi i swi vulavulaka masiku ya ku tala khalanga ku ri the-commission of inquiry a yi ku ri ntiyiso ya kona loko yi lava ku hanya commission of inquiry a yi le xibedhlele ku ri loko ntiyiso yi lava ku hanya ya kona commission of inquiry la yaka kona loko va lava ku yi dlaya la yi dlayiwaka kona kumbe funeral ya ntiyiso yi la ka the-commission of inquiry. Good enough mashego khentseni nkarhi wa n'wina khentsana good enough mashego a hi bula na yena mingisero Munghana Lonene FM a hi nyika xifaniso xa laha swilo swi fambaka ha kona hi ndlela yoyoleyo a hi tweni ku manga misava awara ya mbirhi ya ta yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Phetty Nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu tiyime hi ndlela leyi khomixini ya madlanga yisa mahlweni mintshamo nandzu lowu khumbaka nhungu wa vavanuna lava langutaneke na swihehlo swa vugevenga wu hundziseriwa mahlweni vanhu vambirhi va lova eka nghozi ya le gondzweni mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi Fontaine, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Se nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela hi timhaka leti ta ku ya hi vuteki bya mahungu ne vuteki bya mahungu byi ri loko munhu loyi a hehliwaka a nyikiwa nkarhi wa ku va a tihlamulela ku na muyingiseri a nga ni rhumela papila laha a vulavula hi timhaka ta ku a nga khomekangi kahle a xibedhlele xa Khensani se hi mhaka ya sweswo ni kombela ku ematshan'wini ya ku hi vulavula hi swona va ndhawu le rihanyo va nga ri kona a hi vulavuleni hi swona va ri kona se va ri va ndhawu le rihanyo va tshembisa ku va ta va kona mundzuku se loko va nga si va kona a swi nge vi kahle ku hi vulavula hi swona ma va mhaka kona se ni kombela ku hi pfa hi gadzili loko va ndhawu le rihanyo va tili va ta hi ta kota ku va hi mi nyika ku hi vulavula na vona rini n'wina mwe nga na swiphiqo ngopfungopfu hi xibedhlele xa Khensani n'wina mwe nga na swiphiqo mo swi hlayisisa sweswo loko va fikini hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi bula na vona kambe swi nge vi kahle ku hi vulavula hi vona muntlha va nga ri kona ivi hleni se ve ri va ta swi hlamula va ha swin'wana swa koho va fanele va ya lavisisa ku kahle ku endleke yini se hi ta hi teka kusuka kwalaho aswo se timhaka hi yini mahlweni na letiya a hi ri na toho teti a hi kha hi vulavula hi toho timhaka ti khumbaka tipolitiki ta African National Congress na step aside na va Holobye Senzo Mchunu timhaka leti khumbaka MKP na va Duduzile Zuma timhaka ti khumbaka mafu lama ma nge le ku humeleleni a magondweni ya hina kuxana mfumo wa hina wa vilelake hi swoswoleswo hi leswi ni lava ku hi famba hi swona hi ndlela yeleyo a hi amukeleni wun'wana mingiseri loyi nhleka Butpet papa mina ya mavonelo ya mina a hi mavonelo ya Munghana Lonene ya ku leswi ni lavaka ku ta na swona leri ni lavaka ku ta na rona hi leri ra ku vo tala va nge yimi na rona loko mfumo ku ri ku wu vilela wo endla leswi mina ni swi hleketaka vo tala va ta ni zonda a hi nge munhu a kume papila ro chayela hi backdoor ivi maphorisa ya le ndleleni ra hi ku tiyimisela
va ku loko va ku yimisa u ri na movha va ku vutisa 5 ya milawu ya ndlela loko u tsandzeka hi 3 i thikithi loko u tsandzeka hi 2 u kota hi 3 va ku twela vusiwana mara loko u tsandzeka hi 3 u kota hi 2 thikithi ku munhu loko ku na loyi a nga kuma papila ro chayela hi back door a endli revision a hlaya a twisisa ku papila ra chayela ri nga tekiwi hi ku makumu loko va karhi va teka tipoyinti swi nga endleka va teka license hi ku swi ri license a wu yi khomangi hi ndlela leyinene kambe sweswo i swa loko va hlangane na yena va n'wi vutisa sweswo loko va nga hlanganangi na yena ke a ya dlaya a ni ri va yima tindleleni va yimela ku yimisa loyi a nga fambeki kahle na ku cheka movha ku yi lunghile yi lulamerile ku famba ndleleni na yena i lulamerile na movha yi nga va yi lulamerile ku famba ndleleni ku ya nga lulamelanga na yena a va n'wi stage loko a nga lulamelanga a nga fambi ndleleni hambi a khome papila ro chayela ri nga va ri nga ri ra ntiyiso swi ta tivekisa ku yini loko va nga n'wi vutisanga xiphiqo a ni ri van'wana va tlhela va vula va ku a maphorisa lama swi le magondweni a va nge kumeki kun'wana na kun'wana man'wani mafu lawa ma nga le ku endlekeni ma endleka na vusiku vanhu tilori ti le ku dibeni ti le ku tlumbiweni sweswo sweswo mara munhu i hanya kwala South Africa nkarhi lowu nga ta n'wi kuma hi wona loko a nga endli swona a nga endlangi swona lero loko hi mhaka ku maphorisa va kume kun'wana na kun'wana na maphorisa lava khomaka vanhu vo yiva a va kume kun'wana na kun'wana mara va tirha kambe va khomiwa a ni vuli mhaka ku mina ni chayela a Polokwane a xikarhi ka Polokwane na Giyani vhiki rin'wana na rin'wana kumbe kambirhi kumbe kanharhu kambe swa endla n'hweti yi hela ni nga yimisiwanga matoku se swi tlhelela kwihi swi tlhelela kwalaha ka ku va vilela tihi a va vileli va yima patwini se hi marito man'wani n'wina mirhi loko va ku fika sweswi a va vileli naswoho ku va kota ku vona ka ku ve le ku vileleni a va kumeki patwini ku na rito leri a ni tivi swo ta ku hi Xitsonga ri ri yini a va vi strict a va vi strict ku loko va yima va nga vi munghana wa muchayeri va hundzuka maphorisa pakela swo ku va vutisiwa milawu va ta hikuva va swi tiva ku a va kahle hi swona Nametri papa 0860002543 nangona kwa Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM Makomba Ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri lo nhleka aye Ntondolova papa hayi pfukile no wona hayi pfukile Ntondolova mela khomalela mapatini hayi mina ni na mavonelo nyana yo hambana nyana ya ku na le mapatini khalanga hi ku ya hi mina a ni tshembi ku ni nga blame mfumo or maphorisa ya le magondzweni for vuhlayiseki bya mina patwini khalanga hi ku loko mo langutisa a ni kaneti ku yes mapatu ma hina mo tala hambi le ka xiyimo xa kahle mara ende swi nga ta swi vula hayi ku no va na ti-fact khalanga or no va na ti-statistical fact but loko no va ni langutile hi ku ni muakatiko wa Afrika-Dzonga na swi vona ti-accident ti nga ku humeleleni a ti-point ka mechanical fault in most cases or movha okay patu ri va ri nga yimangi kahle kumbe yes ti koho tin'wana mara in most cases loko ni langutile ti-point ka hina tanihi ti-driver ku hina hi kha hi endla yini hina cause va ti-pusha leti pushaka khalanga ni endla yini mina tanihi driver ku va ni hlayiseka patwini as an example ma swi vona mi ta kuma loko ku na road block hi ko munhu a koka ku bandi a lava ku vekela bandi ku vona maphorisa swi vula yini sweswo ma swi vona ku hi nga hi le ku tekeni vuhlayiseki bya hina hi byi tekela nhlokweni
hi ku na loko mo lulamisa movha yoxe khalani vanhu lava nga designer movha va hlekete swinene because movha ku ya mina na ti-features hinkwato leti nga kotaka ku ti n'wi save munhu a patini ti-break hinkwato that's why loko loko mi langutini accident to tala ti humelela ti nga ti langutisa mina a hi mechanical fault ya movha a hi mechanical fault hi mina hi ku driver ni khalanga patini loko noma ku drive ni tshama ni ri frustrated apatini ku i driver njhani khalanga i khomelele phone because 90% of the people lava hlanganaka na vona mina ni voni loko no za ni vona movha ku mafambela mana something a xikarhi a hi right loko no hlometela ni ta kuma munhu khomelele phone so i honokerile khalanga so movha yi lava 100% concentration xaketani khalanga why endla accident i kha yi concentrate i ri na 100% concentration apatini. What about low concentration on a shift feeling 1 year phone? What must one of say it is in the worst case. So I blame the government, but partly, but after examiner Kalang, the funny take a long to inatani wakati ko ifane ditegran shokwini ibi kuna vanhu aningozi mkaretala asitalange mkumaku yotin lekela iriyesh yoshe munhu avumbuluka riyesh yitala ku katsa na lava va nga ri ku na nando maswo se xivutiso ku tava ku n'wina mi le ku khathalaleni swa n'wina Sunduza a nga le ku swi khathalaleni se ka xiyimo xa muxako walowo lava va nga le ku hi rhangeleni ku nga mfumo wa hina va hi pfuna njhani ku komba ku va vilela ku vanhu lava va swi tekela nhlokweni leswaku vutomi bya hina byi na nkoka ke hi laha mina n'we hi nga kona kwalani ke khalanga hi kona se va fanele va nghenelela va meka xoxoxo ku loko a kumeka ka ri na nandzu especially leswi mi kuma ku nghozi ya le koxi na vutomi bya vanhu xigwevo a xi fanele va meka xo xa tika khalanga so kwalani hi ko va nghena kona ke okay mina na n'wina me vula yini ku xigwevo xa tika okay in this one khalanga there's what they call about culpable homicide lo kuma ku munhu i chayise vanhu ni kuma ku munhu lo driving recklessly afika ku kula vanhu leta ndhawini so tala ku humelela chayisa vanhu leswi nga xi tise ku hi ku ya hi mina that sort of accident loko yi fika yi investigate wa khalanga swi nga ku a hi timhaka ta ku i munhu culpable homicide i reckless driving munhu lo ta kha tsutsuma se va lahlekela hi vulawuri va heta vanhu xidlayi xo ni fika khalanga xi la pfunikiwa loko mo maybe ni vutisa ku ni vula ni nga ni vutisa xidlayi a xi tika a ku vi na jail sentence khalanga a gweviwa munhu a tshama jele ya na vutomi bya yena hinkwaswo depending ya ku dya vanhu va nga loko swi hela swi kumeka ku himpela a driver recklessly Nemetri bo think ese swinene tlhelo rero makume nkombo timinete a yi ba ora ya 13 tsundzuka xivutiso xa yena a xi ku xana mfumo wa hina wa vilela ke hi mafu lama nga le ku endlekeni emagondweni nhlamulo swi vula ku yi ta sungula kwalaha ka ku ina kumbe loko mu ku ina wa vilela swikombiso swa ku komba ku vilela hi loko va endla yini kumbe ku swikombiso swa ku va nga vileli hi loko va endla yini a ni ta kombela ku hi hatla nghena mhakeni a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani muhaxi mingiseri pfukani hi vatomi ngovo a hi pfuli muni dundzunyuta leya ka khale o kume holobye Senzo Mutunu lava nga wisisiwanyana ntirhweni sweswi ya loko a ku lota munhu hi le handle kumbe kwala ndzeni ka vandla a fika kunova timhaka leti vulavuleriwaka laha kumbexani ka madlanga kumbexani ka komiti ya nkarhinyana ya palamende a fika a kunona ni kombela ku Senzo Mutunu a pfa a yimile entirhweni a yi ta va yin'wana xangu laha ku ve na ku tinyiketela a ku kumbexani swi chavisa ku loko a vo lo pfumela va ANC a swi ta endla ingaku i pfumela swigalani na timbanjani leti ti nge le ku humeleleni ka vula a ku se va na vumbhoni byo hetiseka ivi hi ku ya hi milawu ya tiko munhu a fane a ya khoto loko ku ri na swihehlo sweswo i ntiyiso sweswo ivi hi languta step aside policy xa ANC that's why ni ku no kumbe hi le hikokwalaho ni vula leswi
ku na ku i tinyiketela ku ri hayi swilo leswi ni nga hlangana swona kumbe ni karhele entirhweni kumbe na swi vona ku swi ta ni khela matluka kambe ku na leswi venge i political consideration ku languta switandzhaku andzeni ka politiki ku swi vula yiniki loko hina va ANC hi pfumelela ku kulukumba loyi a hi n'wi nyika kumbe hi n'wi pfumelela leswi a lavaka swona hi ku pfumela nandzu hi yimi njhani ka xiyimo xa hina xa tipolitiki tanihi vandla na ni vula loko enge a ni vulavulela vona mo ni hlamusela leswi step aside yi vula kahle ku loko munhu a charge a ni ku sunguleni a yi ri na timbovombovo a yi ku no loko i ri na swihehlo swo karhata tinyiketeli i van'wani va omelela yi za ya revisiwa ku okay se munhu i ta ya a court a ya chargiwa hi kona manjeniki swi n'wi bohaku wa swi lava wo swi lavi ku landzelela milawu ya vandla hi fanele i yima lexi xi endlaku ku ni vula leswi kumbexani ni heta hi ku na timhaka to fana na ku loko mi ri ka tipolitiki mi languta ngopfu switandhaku mara ivi loko ma ha languta switandhaku vanhu kumbe mavonele ya van'wani vanhu ma yima kwihi that's why kwalaho mi ta vona timhaka loko se ku huma mitila mimbirhi lavan'wanyani lava ngeta ku step aside mara xi vuli swona mara yena loko no n'wi kuma khoneni hi nwa tiya khalanga a ni nga ta n'wi vutisa ku why la ta step aside ku sweswo ku hava la nga ta ku mi vambeni a langutile na Yesu Kreste a la ku cinca mihleketo loko a kha a vona tihamela a ku no mara Xikwembu a ku ndliwi ku rhandza ka wena ku rhandza ka xe i la ku vuyisa munhu loyi a va n'wi tshika a ya ti wisela mara swi nge he endlekani swi endlekile unless swo vuya vhiki leri taku a ku no ni tshikini hi nexe a ni landzeleli step aside ni ri na ku ya hlamba timbanjani na ku tshama kaya leswi ni nge he swi koti laha a ni la ta ringeta u vonisa mavonele ya mina a ni khe ni yi hleketa ku sukela nampundzu ni swi vona ku swi ni khela matluka ku ri no mara munhu loyi o volunteer unless loko ku na ku tinyiketela kumbe ku volunteer a swa ha tirhi ka vandla mara onge ku na switandzhaku switandzhaku swa ku se leswi xikundzu va nga tinyiketela n'wina mi nga la tlhelo ke mi tsandziyile ku tinyiketela loko ku poti ritshuru khalanga na mini mi twile okay so 0860002543 se swa swi tshamisa sweswo hey nga fambi wena tshamisa sweswo hey loko se ya tinyiketela wena se kwendle ka yini hina 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula i khume kahle se swi ni veka ka timinete ngani kambe letiya 12 timina ta hi xeba awara ya 14 ntarita ka rikangulerani kambe ni pfumelele nsuku na nonda la Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa wa vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava xikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Exikolweni a ni salela endzhaku a va ehleketa leswaku a ni nga ri eku ringeteni mudyondzisi u tila a ta fika a tshama na mina kutani a lemuka leswaku a ni lava mangilazi ya matihlo sweswi swilo hinkwaswo swi cincile teka nkarhi ku yingisela hikuva na nkarhi na nseketelo lowu eneleke vana a vo khoma ntsena va humelela endzela holdmyhand.org.za hinkwerhu hi nga cinca vumundzuku bya vona swa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuslai ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You Card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
nongona ko Africa wa vulavula kha Munghana Lonene FM sa leti mina ta khume ku va fika makume na nongonoko lowu ayi ku tumingisela wa mina 0860 002543 nongona ko Africa wa vulavula leswi mpfula yinisa swona mpundu gyane ne loko vanhu ni nga lo va tshinya leswi ni nga tshama ni va tshinya ni ku hambana na ku loko na mpfula n'we mimbala ti jesi na mabutsu ni themba ku sweswi vana va ta kha va rila hi ku se ka hisa I'm kidding, I'm gonna be serious. Lo hlekani. Botpet, hlekani khala. Ay mijani. Epfukile Botpet. I can't sustain papa ngwina miri. No kuhlamaka leya tinghozi ta mapatu mfumo wa hina wu twa ku vava kumbe njhani na. Yeah. Botpet loko ni langutile mfumo wa hina u tsakela na swona ku hi mbumburuka hi kota masukuti hi kota ku hela emisaveni. Hi ku loko mfumo a wu twa ku vava hi ti-accident leti everyday ti humelelaka mfumo wa hina a wu ta landzelerisa ngopfu timovha ta hina leti hi fambaka hi tona mi kuma Botpet timovha leti ta hina leti mi kuma ti nga ri ka ti-condition ta kahle movha mi ta mi yi vona Botpet ku na n'wina hi n'wexe n'wini hi driver mi vona mi famba hi mpama wa thayere mpama thayere ra kona mara mi nghena ndlela yi famba nkarhi wun'we hlangana na maphorisa mi ta vulavula na vona ene impela Botpet almost ka mi hlangana na vona na vona va ri vona ku ri mpama ri herini hinkwako mi ku lo sala rin'wenyana ri vonakalaka va ku vo mathaya ya herina u ka na mi vona boti mani hi no kombela ni rivaleni lo jaya mani mi ya kwini va ku hayi wena nge ta hi ku tsala ivi teka 50 rand wa va nyika va teka vona mara leswi loko ni swi langutile swi endliwa hi mfumo a wu lava ku hakela maphorisa mali yo ringaneka loko a vo kota ku hakela maphorisa mali yo ringaneka na maphorisa a va ta tirha apatwini hi ndlela ya kahleni ya ku munhu loko a endle mistake kumbe movha yi nga ri kahle a va ta yi humesa apatwini va ku leyi a yi fanelangi ku famba ku twa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Senjina na nga nitwi. Sena mingiselwa ni nga ngutwi. Ya ngari mina la. Ai imani iringeta futhi 0860002543 na ngona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntela ku ntsamela ni vona ku hinda mfana wa mina la ni n'wi vona kha hinda mfana wa mina khayala kambe kumbexani ta hinda vuya nxeweta wa n'wi tsundzuka ku na mfana wun'wana a hetela na yena lava ku i the mystical J ma n'wi tsundzuka ya ni n'wi vona hinda la ni tshemba ku ta hinda ni xeweta la hi kota ku va hi twa ku a ndzi tshava ni n'wi vona mbale suti mara mi ta ni n'wi vona mbale suti a ni tivi ku nga kha ku endleka yini kambe swa yena 0860002543 a hi amukeleni mingiselelo hi twa ku hi angula kwini hleka ifikani Botpet papa mina mi pfukeni hi pfukeni njhani Botpet mina ni baloyi mi n'wina mi mani ka baloyi va malume mina ni Maswanganyi Botpet a mi rivali kwini ni nga rivali leswaku a hi mhaka ya ku hi le ku lweni hi mhaka ya ku hi le ku vulavuleni hi akara tanihi rixaka mi khome swa ntsami tweni la ku vulavula hi leya Senzo Mkhulu leya step aside ya ANC Botpet hina van'wana loko hi kula eswikolweni mathicara a va hi ba ende loko va hi ba a hi swi tiva ku a va hi bi ku a va hi rhandzi a hi swi tiva ku va hi ba hi ku va lava ku ta hi vonisa ndlela ku na swin'wana swi suka hi nga swi endlangiku kahle na vatswari a va hi ba va kha va hi vonisa ndlela so loko na hina vaakatiko o tiva ku vandla lera ANC hi kha hi ri rhandza so swi kahle ku sometimes hi ri discipline hi nga tshameli ku rilaya ngopfu ka ti-commission ku ti-commission ti ta khoma vanhu lava maphorisa ya ta khoma vanhu lava vo mkhwanaze va ta endla yini hina hi nga na matimba yo tlula vanhu lavona Botpet tiko ra hina mina loko ni langusile ri onheke ku sukela loko hi nyike nkulukumba Zuma second term swikandalo swa Zuma loko swi humile loko hina a hi yo va serious hi ku nkulukumba lowu a endle sweswo hina mi vula mani hina mi vula mani la vaakatiko hina vaakatiko loko swona ke loko hina vaakatiko hi nyika
Zuma second term mi vula ku yini vanhu lava nga vhotela ANC hi nkarhi wa presidency ya president Zuma kwalaya Buthpet a ni kona swikandali swo tala hi yena president loyi a nga sungula ku va na swikandali loyi a faneriwile ku u fanele a discipliniwa ene a discipliniwa hi vomani hi hina vaakatiko hi nga tshami hi kha hi yimelela tikhomixini na maphorisa ku va fanele va khoma vanhu lava hina loko president a endle swilo swo huma ndleleni or hi vona ku ri na hi ku na corruption yi nga endleka a hi votele i government yaleyo hi nga langutisi ku i government ya mani ya mani hi ku mhaka leyo hi ta tshama hi kha hi votela vandla leri hi mhaka ya ku hi vulavula hi history a swi nge hi pfuni nchumu a hi vulavuleni hi future ya vana va hina hi ku tiko ra hina ri le ku mbombomeleni Buthpet hi mhaka ya history ku vandla leri ri endle swilo swo karhi ende swilo sweswo swi ta dlayisa tiko swi ta endla ku tiko ra hina vana va hina va nga ha vi na tiko se a ni ta ku a hi dyondzeni mhaka ya tough love ku na xilo lexi va ngo i tough love munhu u n'wi ba u kha u n'wi n'wana u n'wi ba u kha u n'wi rhandza ni tshemba ku ba loko mi vulaka kona hi kona loko va ko khomisa hikuva a ni loko munhu a biwa a ba munhu wa khomiwa kambe ni khenxe tlhela ri nga ta na rona swi nga hlayisekanga hi swona Buthpet enkomo swi nga swi va tisa tlhelo ra vona kambe hi mhaka ku hi ra vona a hi ngo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hi sale timinete tinharhu ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hi amukeleni ka Munghana Lonene hello Buthpet hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Mpfokeni hi pfukeli mi njhani papa hayi Mpfokeni Buthpet mfumo wa hina u hamaka na vanhu hi mhaka ya timhaka ta le mabondweni mfumo a wu na mhaka na vanhu ku na mihlangano ya tikereke ku na mihlangano ya tihosi ku na mihlangano leya na sekani ya tin'anga mara va tsandzeka ku va na meeting ku i yini mi swi vonaka n'wina va tikereke ku timhangu ta le magondzweni ti tala hi ndlela leyi vanhu Buthpet ni mingiseri ni mingiseri hlangana na vanhu va laha Buthpet va mihlangano ya tikereke ku vulavula ku why tinghozi ta le loko a va hlangana na vona a swi ta pfuna yini Buthpet minkarhi yin'wana swa pfuna sweswi nghozi yale bazi ku lovi vanhu vangani why va nga tshami na vaakatiko kereke na kereke ku yini mantwisisi a va swi koti ku hanyisa swilo swin'wana swilo swi laha xikhongelo Buthpet va lava ku khoma kambe ka lava xikhongelo khongela yes ku vona va mfumo ku va a va sihi mhaka ku vona xin'wana na xin'wana hi mina i tsemekela mina ku ri kumbe loyi kumbe ni le moyeni le ku tsemekiseni sweswi ke kambe ke a hi pfumeleni ku hi ta gemeta kwala a hi gemeteni kwalano ni khomeleni mingisero wa mina loko ri ka wa ni twa mani nga ha ku twa haleni sa na swi tivi ku a ni yime muchayeri masivona se loko ni ta chayela ni fanele na mina va ni kha ni ku twa haleni loko ni nga ha ku twi swa ni tikela ku ni twa nga ri ximovhani ni xa ha ri ku fambeni swi fana loko i famba hi ximovhani xi ba hampu i nga yi vonangi a ni hetelela nga ha swi tivi mathayele ma langute kwihi loko se xi ri moyeni masivona se hi fanele hi swi tiva ku hi le ku chayeleni ya tlhelo ri kambe ke
nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncini Eric Mabasa, mina ni Khalanga Pet Mathebo la hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku hi ku tisela wona thi kusuka studio 2A hi le Polokwane. Kambe sweswi ya ka mahungu ya misava ya awara ya 2 ivi endzhaku ka sweswo nongonoko Dzumba na mina wu ta na tatana Ike Ngoveni, mina a ni famba la mchinini na Sunduza wa Kaminga, kasi studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa. Mana siku lena ni mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ni tata. Eloy Trichardt, Vleisfontein, Musina, kuyafika e-Bay3. Hina wena hi 91.9 Fonene FM, Makumbandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. khensile phete Nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2. hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi, khomixini ya madlanga yi twile hi laha khampani ya vurindzi ya CAT VIP Security ri xiphemu xa mapfhumba ya swirho swa maphorisa xiyenge xa Hawks erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo hi lembe ra 2022, lawa i marito la boxiweke hi xandla xa mulawurinkulu wa maphorisa ka masipala loyi a yeke ku wiseni Rivo Space. U vula leswaku mapfhumba lawa ya veke kona ya endle ku va ku khomiwa 11 wa vanhu lava a va hlomile hi swibalesa, naswona lava a va kunguhatile ku phanga va hlomile eka xiyenge xo veka mindzwalo erivaleni ra swihahampfhuka. Space u vula leswaku mukhomela wa mulawurinkulu wa maphorisa